Rusia kembali merilis rekaman arsip memperlihatkan momen serangannya di awal-awal invasi. Dalam operasi ini, marinir Rusia menggerebek sebuah gedung sekolah yang menjadi markas tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 26 Februari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan marinir Rusia maju ke pangkalan Batalion Nasional Azov. Titik tembak tentara Ukraina berada di bangunan perumahan dan markas di sekolah. Koresponden Perang Filatov menunjukkan bangunan sekolah yang isinya granat, peluru senapan mesin, peluru RPG, ranjau, dan peluru 152 mm. За моей спиной школа, которую сегодня взяли, там во всю длину школы подвал, полностью забитый боекомплектом. Как говорят морпехи, там и 152-е, и куча РПГ, и пулеметы, пулеметные БК. Когда мы вошли в эту школу, освободили их. Завтра будем двигаться дальше. Вторую часть Азова. По-любому глаз. В общем, за моей спиной школа, которую сегодня взяли, там во всю длину школы подвал, полностью забитый боекомплектом. Как говорят морпехи, там и 152-е, и куча РПГ, и пулеметы, пулеметные БК. Когда мы вошли в эту школу, завтра будем двигаться дальше. Вторую часть Азова. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.